banange umusajja kyongora bawuleta yekweka banange bifaya gute msoke musikule bifaya gute myaka 93 nzaba ya kuchirimani mbata n'umundo batimana shino kachitandike ingela masa erosika chena niwambile mbata yasoka awa solenya ngotandabo kasoka kwato inasema kakisem kwaya rogu ngandra kwa kwata kutia Onisuru kaja na mwisho Hela kulipiza masangu yetu Banange Mbata kwa genda kuwa simanyato baye kwesi Bana abasajja buli omati amunne sinabakumanya Kati ogende omusajja aliwa nakuita kankuwa mzindalo nawo muite Baba atidde sina kyakkola Yombata ni mamwe ntera yeye ni mbata kusika kantukola Mbata torogambira bantu Onda kukola kyekyafayo eriizooba bagambire mu nyankolo omwito gwa kunjiri abantu mwene bali kuja yes okwiza kusupportinga kickboxing oba ninga okuhagira Mbata sho Mbata naza kutandika kuzaana noza kuteeroka kayahunga naza kwisha ija teka makavalo tumulinde sho mwebale munongo okwiza nasima munongo Kari. Ichoma chenrere. Machi pato mani from Marara. Manager timu Mbata. Eche timu nechi ibakwete cha East Africa. Akatero mu Tanzania wakweta mwisho yali mshwalia Gaboni Angoli Amina. Echi na komaho mbona natandika. Eche chindi akatero Egypt yali magambo harabu obuni owakweta Ausi Mbata. The champion wa Western Uganda, East Africa, everywhere. Timo Korora will explain that one. I'll just talk about on my side of Timo Mbata. Maforebeto Uganda, wali anazostera Mbata. Wajema, according to alphabetical order, unaki manava achieve Mbata, utakuza short code. Mbata wazeta kuza short code. Banange tutandike. So yitu ngajisha kesa kwa mtu atere mtayiwe eka champion atere oyo champion eno samba kiri oli coach wa national coach Mzee all my instructions. Tibagamba nzi basebo bagamba coach amino oli coach oba rifari kati bwe yakutama namugamba lwaki oyambulira abantu bakyasasula ku mulyango batugamba lukiga hati abakanyantorogo twabalamusya omukyepatuko mpungu katete wano ndakushora omukazi gwayanga neza disitulikiti ezitandukana emu mukono mpigi moroto moyo masindi mubende mara disitulikiti abakazi abakuhangarira ekongero nawe kiyeri n'umugozi awokubanezake Kampala Kasese Kotodo Kibaale Kirenje Kabaale Kabara Mariko na Kisoro Atuwa kumanya bantu amashanyarazi bageze electricité Kargo musongisha ere Kabito muntu bagapfa Umuhanga karaba Babashimira history tuyatagira time Wanza kumanya ngo irantu nasi bamfogo nasi Wana kushomecha kweta fashion prices Ubingana maisha kuita Alina abaganga tubana banje Umuyana hada unisika jimu wezi Sona wana mbatukwa
Nzabala kuchimani. Mbata n'omude batimana. Kino kakitandike. Ngera maaso. Ebiseera China. Biwabire. Mbata yasoka. Awakueleza somenya ng'otandabo kaseka. Kwata inasema kabisa mtwara roho ng'ando na majoro kwata bibi. Ebiseera kyaje na mwisho. Era kuli biza musanyi n'ebiwani. Nione kashana keke chafa n'ekiro. Kashana kanjira abayechafa. Niba niba mtwara oxygen. Chama ambulance manige. Ukibera umuntu mukuru nako agenda gutera. Basaba n'abanyabo. Basaba n'abanyabo n'amaso kuriza coach chat. Listen. I told you before, this is a war. Yes. Mbaga is a double champion. Yes, sir. And this is the reason why Moses Bola is here. Yes. We want to see who is the best between these warriors. Yes, sir. Mzee has got injured. That's why I'm going to be a substitute to Mzee so that the fight can continue. We need a winner today. And a loser, of course. And we want to see who is the who. Lukungiri fans. Brother Moses have been here telling you that he's going to start here an academy, isn't it? Yes. We have to show you a real fan. Are you ready for that? Yes, sir. I want your support. Are you ready for that? To say some word about this fight before proceeding. Past participant. Basange olwana mulali abasajja nabagambye mbata ono mbata siwa muzanyo ono si yali mbata gomanyi ono alabika mbata kabuzi kati olulwana twagala tubojere enkoko eno enkoko olwana tubagenda maaso bannange mwogere mutulaga omuzanyo twalese maya the best never rest the champion is always a champion. Champion asigala champion era leka coach Sadati coach omutendekere kagende maaso n'olwana luno ate nze ne bagambye mpagira mbaata kyani kyambata kyani kyasekoko Tugende maaso oyo bamuyita golola tugende maaso hali coach twale maaso. We want to show and finish show here, isn't it? Yes, man. Before we proceed, Asaba kampala asinga Mbata. Champion Mbata. Oriendo kwenda maso. Musoko mulize. Champion Mbata. Aina chagamba. Ogambi otya. Mzee anatoleta mkono ulichake. Ezoba tuzikwata mpona. Mzee coach, takala mkono mugende muki. I want to see the champion today. Champion Kolola. Bwali na wabana bano. You are the bull in Kilal. What are you saying about this issue? ekyamukulu mbata kyagambye nti muzeeyi amugwiridde sitegererwa amugwiridde kubanga muzeeyi yeefaliye waffe gwe bakudde naye mbata yandibadde atulaga omuzannyo guno kubanga kalimbuka. Muzeeyi Tambata batandike bupya. Wani mafuruwete kufika Kampala asobole kubanga olambula tuwulire ebitabo bibiri Bano omuzannyo gwe yayingirira tagumanyi gulogwakubagana
Oshege, kati apapa agezi okuba omusajja kati abantu bonna bagamba ki? Okaze luli basajja bo, babadde bagala kulabako kikyokola kati emisipi egyo gyaki. Abantu abasasudde embaata mu musonyiwe abadde yatigenda.